Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyagita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Francis adi nandinakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga isalaysay ti pakasaritaak, tabarang makaitad adal kadag iti padak adumdumngeg. Nasingpet ni Jana nga asawak. Kat impagarap ko nga uray kasano ti kinalas ti ugalik, di naktupulos maitured apanawan. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Francis dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Jana! Jana! Umay ka man ditoy. Ilukat mo to yung ridaw! Jana! Ay na, Francis, nakalalao ka man na si Mangpat. Rabrabiin. Ala, sumrakan. Nung amin sumungad akon, ilukat mo to yung ridaw. Nawatam! Nawan kat ti amum Di ka kumamot agsaot ti kasta, Francis. Masaksakit anak mo't. Adulamin ngay pagbagam. Ala, ingka idasaran ti kanag. Adan ijay lamisaan ti kanam. Nakaluban ijay. Kasta ti kayat ko. No sumang petak, adda-adagos maka na masang petak. Anya da ito yamakan? Nakamulagat nga ugot ti kamote! Jana! Umasidag ka man! Apay ka di manan. Nakadasar lang arudan ti kanam. Jak kaya ti kastoy amasida. Naawatam! Di mo kumamot ibuong dagita plato, Francis! Pangaasim! Nay, bayat mati iigupam iti kapi dito'y arubayan nyo, anak ko. Agtugawak man dito'y abay mo. Ay, katwa na, nanang ko na pintas. Jana, mangyag ka man iti kape ni nanang. Wala kay, mabitlaan. At ang sakit na patag nga ibagayo kanya ka, nanang. Atuyan ti kape yun, nanang. Agyaman na kanak ko. Sige, panawan kayo pa dito eh. Francis, anak ko. Nangag ko ti panaglalaw mo manen idirabe. Kasano? Pag sidaan nakit din ni bakit iti simumulagat nga ugot ti kamote. Jakmat kaya ta? Nung amin taagsapol ka kumaitinatalgad apang gadam. Saan laaday taagbarbar tektar aramidam. Masyan ka kumamot iti asawam Nakakaase amang isaksakad iti panagpiagyo. Nang runa iti panagadal ni Divine nga anak yo. Wanto ka di nanang. Tagsapulak to iti trabaho. Ay na anak ko. No kumangamin tasaya atem ti makilangan kadagiti kakadwam magtrab-trabaho. Angam saan mo? Tas ti kalaakan ayon ti mapabpaburan ti kayat na. Anya? Numay kayo agsirmon, agawid kayon. Awan mo't lagayam ti napatag nga ibagayo kanya. Ay na anak ko, agamiris ka kumaanaimbag. Ang mga nupagbabawyam to ti kastoy ngar aramidam. Adula amin nga ibagbagayo. Addan panunot ko, amok ti aramidag. Sige, tramabayo. Sweldo man na ninton malam, Ken. At naman ang kwarta tayo. Wana, Francis. At naman ang irimit kini bakit? Anya? Irimit mo amin kini bakit mo ti swildom? Katuan mat, pare. Day tamot ti rumbang, saan ka di? Ay, no siyak. Sana mabalin ti kasta. Siyak ti agtrab-trabaho. Iso siyak ti mangigamit ti kwartak. Anya? Di mo kunain. Gatang mula ang iti arak ti birok mo, pare. Katuan mata. Enjoy life kung nada nga rod. Maditikas ta, pare Francis.
Isungag trabaho tayo, para iti pamilya tayo. Saan kita pang bisyo laeng? Agpada kayo lakadananang iti bagbaga. Killjoy kayo amin. Papang, agto yan ti kapeyo. Idisok dito lamisaan. Agyaman anak divine anak ko. Papang, Aday bagam. Papang, adda babayadan mi ija school. Awan ka no ti maitid ni mamang kanyak ita. Kat, Ang mga nuadda kwartayo dita. Ikandak ko mapailaang. anya? Siyak ti pagdawatam iti kwartam? Awan maitid ko. Dakdakal mo't lang ti birok ni mamang mo ngam iti siyak. Iso nga urayam nga rod ti panagsweldo na. Hindi ka kadi makawawat ha? Awan maitid ko kunak! Wanya, naawata mong ti bagbagak ah. Awan maitid ko a kwarta! Gaputa awan kwarta! Francis! Ano at dakamot gaman bakit? Pumimpintas ka. Uday kamutan. Awan lang arudan maitultulong mo iti panagadal ti anak ta. Pabainampay ni Divine. Aha. Takumpurmi gaya man timpulpulong na kan ka. Kat no agpilit a dumawat iti kwarta kanyak. Kat imbagak lang aruden nga awan kwartak. Hoy, Jana, bagbagam di anak mo. Tan saan? Makaraman kanyak. Pagrabangam nga ama ti mang suportaken kwa na. Agpakaama ka kumamot iti anak ta, Francis. Kat, anya nga ron ti kayat mong aramidak. Agtrabaho ka kumamot para iti pamilyata. Kasta una yan tirigat ko amang isaksakad iti panagbiag tayo. Nang runa ti panagadal ti kakaiso na nga anak ta. Maasyan ka kumamot kada kami. Hoy, Jana, di mo isingir kanyak dagiti aramidam iti pamilyata ha. Siyak pailaang ti padre di pamilya. Iso asyak nga ron ti masurot iti daytoy abalay. Agtrabaho akno kayat ko, nawatam. Ket no naumakan a makidenden na kanyak, nawaya ka pumanaw dito'y balay. Gawin ako. Nagmedigas to'y. Aginumaklata. Enjoy life. Kunadang arod. Frances, Banaw! Ay, sos. Agdiwer-diwer ka mata na magmagna. Da kayo kadina ita katugs. Wen, Barok. Mapanak ko maije balayo kahit. Ngam nasabat ka matan dito'y dalan niya agturong ije balayaw. Anya ka titi gagarayo ije balay katugs. Ay kat dumanon kayo ah. Sige nga, Rod. Mapantan. Mapantan ije balayaw. Ada napatag nga bagakan ka. Frances. Ay. Sibayan ka. Ay, Jana, anak ko. Sabtem man to'y asawam. Nabarbartek. Nagmayat na talaga ti biyagan niya katogs. Tatang! Apay, ada kayo ti kadwa ti asawa ka nagawid. Kaputan na sabat ko di tadala niyag diwer-diwer. Iso nga intulod ko na di ti balayaw. Una yun. Ala, tulungan dak nga rod. Taisarap tayo ni Gisiled. Ay, wen anak ko. Ay. Apo. Oh, aday tanti ka matatang idisutan. Ay. Na yan tilang at asawa anak ko. Ay, mati, da ito'y aramidan na. Kinapudno na tatang. Marigrigatan akong itikasto a sitwasyon mi. Siyaklatan ti mangmanggad para kada kami. Maumuma akong tatang. Sige kakadwa, aginon tayo lata. Kakaisunan, nagsweldo tayo manan. Pare Francis, di mo igatang amin ti arak ti sweldo ma. Mangibati ka matiti para pamilya ma. Hoy, Ken. Anya ko matibibiyang mo kanyak, ha? Ha? Ay, pare, di nagkumamot itudo-tudo, Isaksakit ka. Gaputagayom ka. Adulamin dahi ta. Di ko namkit di. Man nakibiyang kalawon ay. Dahi taman ngamin bagim te pakibiyangam. Ay, kat makamo ka, no kasta ti panunot mo, pare. Basta siya, bagbagaan ka. Gaputagayom ta. Makamo kan, no dumngag ka. When no saan.
Ato iti kapem Francis. Agkape ka, tagsarita ta. Anya ti pagsaritaan ta. Ibagamon, tadda papanakinton madamdama. Napatag kami ka di a pamilyam kan ka. Anya ka di day ta damdamagam. Kat siya nga bakit? Napatagak matlakadikin ka. Sung batampay ti salsaludsudag. Seryoso ak makisarsarita kan ka ita. Natural. Napatag kayo kanyak a pamilyak. Anyakit ni bakit ko na yan. Umay ka man taro ko ban ka. Tapno mamati ak kadagita nga ibagbagam. Agbaliw kan. Agnakam kamot kuman. Balasita nga ni Divine nga anak ta. Kasta ka di man ang tibagam, Jana. Makauma adang ganda kitang ibagbagam. No nauma ka na makidandan na kanyak, nawaya ka apumanaw. Saan ka alapdan? Nawatam! Nagado dita, babalin ko nga isukat kan ka. Amok tumatlaang, adi mo kabaalan amapu kawak itibiyag mo. Naarte kakit di Dinak to pabpabasulan numarakrak ti pamilyata yung Francis. Numarakrak ti pamilyata. Sikat ti makagapo. Sana siya! Tugaw kayo, tatang. Agyaman ak, baraw. Anya ka diti ko na yung ibagayo. Napatag sakit di Talaga napatag, barok. Kat sa pela kumaat, dumgag ka kanyak. Anya ka di day ta. Ay, mabit man lang. Itimplahan kayo man gayam iti kapeyo. Uray saanen, barok. Sa anak ba't lang agbayag? Kayat kalaeng apalagipan. Anya ti kayat yu asawain. Dispensarem barok. Ngam jak magustuhan ti mapaspasamag iti biyagyaw iti anak kaw. Anya? Nakakaasin ni Jana amang isaksakat iti panagbiagyaw. Itinto tasi ka, aglanglang ay kalatan. Agamiris ka kuman sakbay ang madadael ti binukilyo a pamilya. Nakaluto ka ka din, Francis. Mabisina ko na naggapo di trabaho. Anay ko. Anya timpulpulong mo itinalaing nga, ma'am? Aping agtungpa ka ngay. Awan timpulpulong ko kani tatang. Ulbod! Tapno amom, imay nakinumpruntar dito'y balay. Ano jak lang nakapagtapal ang mga natibab ko. Anya nga mintimbagan ni tatangkan ka. Di ka maawatan. Imbagbaga na kit din na nakakaasikan iti danak. Apay, pilpilitan ka kadi amanggad? Hoy, Jana, bagbagaam dyan na laing nga, ma'am. Tapno sardengan nak. Puno mo timbagana. Saan kit din nga agsinsenyorito kalatan diti balay? Marigrigatan ako namang isaksakan nga agmaymay sa iti panagbiag tayo. Dinakpay amo at tulungan. Kasta. Wala. Agsawa ka, bay? Nalabuskan! Diyakon ka ba alanda ito'y? Nabanog ako ni ti kasta nga aramidam! No nabanukan! Sige! Agsinanan! Mamang, talaga ka di apanawantan ni papang diti balay? Wen anak, diyak kumakayat nga aramidan da ito'y. Taamo ka masakitan ka. Ngam nabanog akon. Awan sa na talaga ti panagbaliw di sadot nga amam. Namabalin la ko, ma. Urnusan nyo ti diyo pagkinkinawatan. Sipod ubing ka. Naimatangam at no kasano ti kinaulpit kan kinasadot ti amam. Isa pumanaw tapay lang di ti balay. Barang no iti kaawanta. Makaamiris mo tan ti amam. Sige nga ron, mamang. Ngamsapay la ko, ma. Tagkin na awatan kayo matlang kan ni papang. Ne, papanan nyo nga gina. Francis. Abay, di ka sumungbat. Papanan nyo, tapay ang nagdadakkel dagi tabagyo. Pumanaw kami di ti balay. Adda ka din pagpampanakal mo. Sika, Jana? Nabannog akon iti kastoy mapaspasamak. Awan matlangan panagnakam mo. Pwes! Nuday tati kayat mong aramidan. Pumanaw ka nga rod.
ngem ibatim ni Divine. Anya, itugot ko ti anak ta, gaputawan masakbayan na iti danam. No di mo amo nga aramiden dagiti pagrabang am kas ama. Itugot ko ti anak ta iti papanaw ko diti balay. Sana mabalan! Huston! Sumardang kayo kuman nga apa! Inyagan kan iti kana, manak ko. Amok nga main nga awan agluto iti kana. Ti awanan bay na babae. Pinaypayso na kidin ti pimanaw. Kat ingkuyog na pa'y ni Divine nga anak mi. Ay, no kumangamin tadim nga kakanyak iti. Nalabit asaan adimteng iti kasto iti amin. Anya ngay ita, nauman ti asawam gapu iti kinairesponsable kan kinaalas ti ugalim. Kas ita, bigbigat ngam arak mananda ita sangsangwam. Ay na anak ko, agpanunot ka. Saan ka di anapatag ti pamilyam kan ka? Ipalubos mo ka dilatan, amarakrak ti pamilyayo kin ni Jana nga asawam. Anya nga ro ti aramidak nanang. Kat pimanawan da Jana dito'y balay. Ingka agsapul iti panggadam. Kan baliwam tinaalas nga ugalim, anak ko. Impagarup ko ngamin asan na ka maitulad na panawan ti asawak. Nga urayan niya ti aramidak. Uray kasano ti kinaanos ti asawam. At damot lat na pagpatinggaan ti amin. Nalabit ang naumamutan ni Jana. Gapu iti kinasadot. Kan kinamamartek mo, anak ko. Pare, maginanaka mo ta. Nasobraam sa amatin ti kinagagat mo ita. Saan mat pare? Kaya't ko lang amin nga ipanagnag iti pamilya ka nagbalbayo akon. Buwan na pare, di mo ba't kumasobraan? Ala, umay ka man kit eh. Dahil tagmerienda, siyak ti makam mo. Agyaman akno kasta pare. Francis. Diyan na bakit? Agsubli kayo kumanin di balay. Kailiw kayon kini Divine nga anak ta. Anya? Ikarik, agbalbaliw akon. Jakon ulitan timang pasakit kada kayo a pamilyak. Bayam ko maasol nitak dagiti nagkuranga kada kayo. Nalakati agsao. Nalakati mangibaga. Ngam naunag ti sugat ti pusok nga impay mo, Francis. Pagawanan na ko ma. Pagbababawayak dagiti madingay nararamit ko. Kaya't ko mabukal tayo manan kas may sa pamilya. Ay ayatan ka Jana. Ipatpatag kayo nga agina. No idipay ko maanagamiris ka. Nalabit asaan napasamak ti kastoy. Aklunak. Ay ayatan ka pay laang. Ngam no ita. Lading itek. Gaputadyak pay la kabailan ti makisinubyan kan ka. Sapay la ko matadumtang tupay ti gundaway amabukal tumanan ti pamilya tayo. Saan ka apilitan? No di mo pa'y lakayat ti agsubli di balay. Irespeto ko day ta pangadang mo. Ngami daw dawat ko. Asapay la ko mata mabukal tayo manan. Kas may saan naragsak a pamilya. Idi anariknak ti kinapatag ti pamilyak, Mr. Lonely. Iso nga karkarigatak ti nagbaliw, kat impanaknak ko ti asawak, anapudno ti panagbalbaliw ko. Ita, saan kami pa nagsinubyan ni ti asawak? Ngam saan naklata sumarsardeng sumarsarong karkadakwada nga agina. Kat ikarkararag ko, asapay la ko ma, tamabukal tumatlaeng ti pamilya. Kastan, katagyaman ako. Tuy pagayam mo, Francis. Francis pagayam ko, sapay la kumata na pudno ti panagbalbaliw mo, tapno mapasublimpay ti pamilyam. Ala, anusam nga ay aywan ti asawam, kan ipakitam tinasneban a panagbabawim. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Francis, adinan inlanad ti address na.
Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kinin surat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.